Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ta kha hi lola hi Benman the President na papa ra swikotele. Hey. Ya, so ni fike ni scrolla ka akhawunti ya Benman the President loko na ha scrolla ni fike ni hlanganisa hi this post here leyi nga fika yi tsala a statement. As you can see, yi tlhe yi vekela na in image. Image leyi very interesting. Ta fika ni mi nyikela interpretation ya mina laha of course amahlweni n'wana wa yona Benman the President loko nga tuva, and then yona hi yo le ndzhaku swi komba ku a ri ku chuheni nyana, so na interpretation ya kahle ngopfu yo swi nga swi kha swi vula yini. So yi fike yi tsala yi ku ya magaza yi sukile futhi, hi mina nyimpini ni kulele nyimpini, ni ta fela nyimpini futhi nyimpi a ni yi chavi machangana. Yi ku another hit swa ku i risimu leri, i risimu it's a trend. A swi tivi ku Benman the President yi endla swilo swo mi kuma ku yi fika yi tsala tilayini to karhi hi tlhela hi tikuma ka tinsimu ta yona, so sweswo a hi xivundla sweswo. Then it's another hit of course. And then yi ku shout down yi vuyini. So i yini shout down? Shout down i papa ra swikotela, a swi tivi hinkwenu koko ni hava clip ya shout down ya swikotela mina, ni to vekela leyi mina already ni nga na yo kora ka channel. Ni nge vekeli yin'wana ni ta interpreta or ni ta na narration from another channel, mara no more strike hi ri vachangana hi wisirana ti-channel, like a ni swi twisisi. I read it's fine. So swi vula yini picture leyi leyi a ni la ku veka yona for picture leyi loko hi narrata kahle loyi a nga mahlweni tuva kahle kahle ndlela yin'wana i representiwa as Mr Post, i representa Mr Post la ndzhaku of course i Mayengani hi yoxe. So swi vula ku hi ndlela yin'wana va vula ku Mr Post hi leswi yi nga ta va kha yi endlisa swo yi kha yi rila a xitejini, like yi ri ku tsutsumeni. A ni maswangu na ri ku hi languta yena i picture ya duva swi komba ku se a ri ku tsutsumeni hi ku a ni yi chaka gandlati leyi ra mati. So swi komba ku na wena Mr Post ndlela yin'wana vula ku hayi se yi ta yi kha yi chaka gandlati ra swikotela, yi ta yi kha yi tsutsuma, so yi ta yi kha yi rila, so ku fana na leswi a yi hamba yi rilisa swona hi mhaka ya swikotela. So swi ta njhani swo ku vuya ti-shutdown? Mr Post hi yena a nga endla xihoxo. Ni endleni vlog about it, mi nga mi kha mi hi tsundzuka vlog leyi ni nga fika ni vona Mr Post ni ku kasi why Mr Post yi vulavula hi mhaka ya swikotela ku ri ke yi ta tlhela yi rila about the same thing. I wish video la ni yi endla as a vlog. I wish. Why? Fike ni vutisa sweswo. So swi komba na ku Benman the President na ku challenge leyi ya yi teka, maybe yi nga va yi kha yi chuhisa Mr Post ku Benman the President hi nge yi predict. At the same time swi endla shutdown yi nga vuli mi kuma ku yi la ku chuhisa Benman the President, I mean yi la ku chuhisa Mr Post ka nkarhi wa sweswi ku a tshama a chuhile ku swikotela swa vuya ku a kota ku ta Mr Post a fika a endla video swona ku obviously fika respond. Man kuma yini, so ku na mini cases leti nga ta humelela either yi chuhisa Mr Post or himpela ra vuya papa ra swikotela. Loko ri ra vuya himpela yi ta tsutsuma ku fana na duva la. Mhaka leyi na a ta vuya guys, loko ri amukela subscriber ta kombela mi teka subscribe.